atopa bi edema ene mema ekọ ha obi mu pa ene ye story ayensaka ewo fidiem ha se ye sister ede na sem abeda ohinini ewo Sompa TV na ntremoni se ofin kokọ ena atopa bi ntini wakwa akopie mu ewo kasoa ye bekọ ne akwa akotie mu nsem abaye ba na edi bibia atu subscribe na like na for comment eba comment section asem na abeda ma me blackie Man, Pacho, me no be a one. na da wono eda na no ko wo hia nda be papa Pacho, me hono akaso. ukohia utu kwan ko kaso a Pacho, ufiri he me finkoko. enkoko ne nkranse ye hye so enkoko okay enkrakwa mu nkoko Pacho, e na uye kwani Pacho. mu firi kwa kuru be so bie wa no kasa de Ye frɛ wo mromra. mromra kwawu kwa ukro bi disa pepo no so hobi Da bi na momo ofan wo ni sen. e wona he Won kokko side one. ayo okay enti ukọ kaso a ye ni nkomo ni ye se untumi nko be ma bia ye den na ukohia no koye den wo ho Pacho, me koye adwuma wo ho no. ade adwuma Me kotena obi nchen wo ho no. ukotena obi nchen akura wo kotena obi nchen nyina mu no ma ha mu die se frin kodi pants na mu nyina aso akobo treda e dia to so aba we be ma no ba Bema. wani ti ada ho wo so se wo twa so wo no mo pa ne bo a won so dufu ba kwa tete a che ba etusu ko kaso na ye dem wa no so na kasa Pacho, me no obi kotena wo kaso. na ukotena ko ye den Na o se me be store be e dia store Osu aye store ntimi betena no. na ye den kasa Me kwa na ne maame na na ewo no na me hwe no. Ti na sister bi ye indomie ono ka cha me se obi maame de ma me hwe no. O sinti eduma wo ko store no e na sister bi ye ndomi wo ho e ka kire wo me kwa ye maame na fa store man ko na store ne maame na na ya ne maame o yale na me e wo fie e na o se ko hwe no e so ba na o so wo be transport na me ka che sister na o se sa na me ntumi de amenye de me nko nti me ka sa che na o se ne bla bi so ne mbe kasa na o de ne bla ne na ba maame na indomi ran ai simine ne kasa ya na o sinti ayo pemi o ka so amembe slan na me kokko slan ten na me de mu me ban ewra wo di agura na wo mie wa no a wo di agura ndi aguro nti me kokko slan na me ba ya na me hu se me na papa ne akola wo no ko tena obi nchen no wo ko ni nipa ne se enye store na wo behwe ko hwe ne maame na o ka kire indomi wura bi e no se ne sa na tie de a enhwe maame ne ko won wo bron sama yi ni ma na indomi wura no keka se be ma bi se be sra no wansuro na akọ be ma no ko ya no da me bua so le na fa ba ne ko na be bombo crack case we me so me twetwe ne ko nti ei Lizzy tu kwa na be ma ne wo dai da na akọ ye na e mo utiri nko Elizabeth Abraham pa e dia krant ni me won so be so be kasa be obi anso me fo so ante e tu kwa ye na no ne wo dai wa e dia adwuma o ye driver ni onu da wie na ukoma baby ana wotena na usan call back to nkoko me nkoko na osasa ni miskamba na me di 1 week on nche na ise ekwa na emu aye ne de emu aye frim to asese brabedi na awotwe na asesa ahuniama ba awade ase bachai yo eju bedi na awotwe na ere si me di na awotwe na me sister Flame sinti amembla na papa ehwehwe me e won nkoko na me koy nti me koy no ni following months me nya me unya menses abai watimi kodi be ma dem na awotwe wo bra wo mo ho ban wo fafo ari personal 2 every Lydia na ni nyina wo so de wo nti jai hunu enwene wo ho breaking ti se breaki wanimu poni ai wanimu pa ewiada so nie na ba bi eyanim ene se ka bisi wansuro akofi mama driver ama utreda osreso osre kasa wai itie me ba ya na me ka kire me so ase
ne bosu me nya mens na me so aka che me papa na papa busa me say wan na me na da na me sis aso me na me bondi na me de na namba ma owura Frederick Samuel na papa fe no ne kaza na say o me bokoko na ombla na yenhwe ne be ya nyinsen papa ka che ne so ombla o hye ne da boy ama kaso ama edu wono me fe na o say onim so obetu kwan ana me so aka che me say me forget no na me ogasa nchem papa na onhwe na boy ne nya de a obefi nti fi won ya mfe ni bi ma ti me wo ye na wa amla usika ba cho de bi me wo ye no na me sister ye no say o de ye mfe na ye kan chen na hospital be no me tue bi ma ye ka chen na ka chen sister say o njina po bi ho e wona network o se niska na amba ti fi na me sister say o da sama am so ko jina polo boys o de picture ba cho de bi o mu se chen mo fan to so ne hwehwe no cause we was say hwehwe no FDA so ya mo mia Vale di boko awo so ache my lady yeah. Hey! Eti ya mu sura de wiem 40 sewo. Ya mo wan na so. Amunyi no ye hwehwe no. O meje ne ba no. Fisa. Ti efia no onu ko mu no gina mu. ba cho de bi Na hae. Tukuni. Samuel Frederick Samuel. Ewura ukuni. ba cho nye mi ku me So ne wa wo lizi. Na tiri de na ade abodwa ngoma na ade a. E de na ade aboti ahometiri. ba time Why a black papa? I don't know. Also a black keeper. Azuka so aje ho se papa. Kwa foi tuntum ampa. Na we de ndia abroso. Hey! If you say wonyem na abo na manelizi wa ma 1000 da. ba cho de bi Sama mu so no ko gina pole ho. Ya frepra isi ene ne be kasa wo. En waje pinio en ye frɛ no no. Ade hia mo kasoa mantembe no wote no. kakraba De kakraba. Kasoa kakraba. Frederick Sam. Ufoni na da so mpa TV so. Atopa chenkyere nchi akoda oni obi betena. Wo kire ne hye wo dan mo na awotwe. Ene ne da ye no. Akora na kowo. Wo ba ni tie no anu die yi. Watch your crown for man nufu otofa ne kwachi ebe yi no enie ye pew be hwe ba na sanya ma wenti social program we entwamu da sanya ma fu we nu bia mama bi ayo mo se omo be antofo mama ayo adachi ebini o ebini etilizi obeto akra ni di ba cho de mi wan to akra ni di ti akra ni di be na mde ama no mintu ni di me ya me fe ne kofi nkuni nkunim be na we ko di ya o ma ni kofi nkunim o ma na bebrese ebini mu fie unto abebrese o nkunim obedi nkunim wate na papa ya da adwuma o papa wa ya de pa wa hwe sa oye Messi aw e na o ma me so e ma me de waka ba bi o ma me aka ba bi lizi ejanka ba ka wo de ne adwuma sua school no ko duru sei anko school so wan ko bi e de na am wan ko ma mi wie na mi nu bi a o hwem na papa ni ho baba o ka jem se odwuma na o ko tetema nti oni time a o de odem ba ko na mo ye nkura sei
Yes, 7. Wo papa no maame wo 7. There be me a different father, but me nyamu there. We a different mother. Different father. Na wo maame ne mane de ebi mu so ho. Omo nyinyo ebi wa wale ase. Wo na ato so sen. Na me last born. Oh, ni omo awe. Wo sisters no brafo no omo awe. Na ka pese wo ye den. Pese me ko su eduma. E di adwuma. Hairdresser. Ma wa no sura me de to ye yo ho na wo dada ho no kwa no. Me ho meti. Ni omo awe de bebo awura. Acho hairdresser. Wo pese wo ko su hairdressing. Mwa na kosua na wana beje akra na lizi na mdi ka akache uma na se me ba ni suanchin se menya bebi aton kakra no ananti a na me ba de obeji ma se na ka akoton de ka de na pese oton bebi a menye bi anka meso e de na pese wo soa na me pete 10 million ma na fa case ko omo ne sam na ne pa omo Camille ze betimi afabio o mo numa ne ade entimi abiye ko be person ko 200 bra no fa no nya no fe no fa 10 million no ko fa bi kakra no nso a se ekwani mu kakra no mfre me na me fa ni nto adwumem mo fa ni ku control ni to so na me ye no nya me na me betua no ho ka na se bi kwasa mpani we wa fa ni so bo chese e janka mo bro wa wo nyene wo ho hwade pa wo dia ba uti sa homa o sa brebe fuo sa dia ba dio na brapa Malady betna na nyame afuna antrase wo wi am first kan nya akwan na fa case soleko na mo dia mo sema ha mu ho ya mu dei hwa mo wire pa wo de bae aso kampura mka edi anko ya mo fan picture nto na ka so akakraba fo ne mfre no be ma ne sahye nanum fa bi da be ma ne sahye nanum asahye plain glasses Emma so akukuju oba bitimi nya no be ma ntimi nya sa akukuju no wetimi aba oba dada onyanko ba akasi o be ma bi si me be se ne ni ji ho na ekofa ikosi na wakọ be ma ne nche unni me ma ne wo bebia odo ne di nkomo e wo funsu unnim ne wo bebia na poa wakọ daddy dey na okoye na unni ne di mpem agwo ma iman so hwe even yakupon ko obo ma kula osro esa se yakupon ko atimi bisa se me bei wo akukudwo o ima hu ehu unnim be ma wo bebia two phone pa ne kasa eniti no o se bra ne fie unsro uyama nhyesew ena de bia na yesia mema ena me ne be me bia wo ena me di say mini say ayese mini say aba de bia na ma na mo ne mema yese ena mo ne ma mema yese ena me ne be me bia wo ena me hia be me bi ye hu se be me bi ena me hia oba bi ena me ne oba bi anya de bia na ma no nko a ena me hia be ma ena be ma ye se ena be ma mo na mo ye ma be ma ni mema ne ye mo saa mo na mo ye because obia onim no wo bebia o se bra ne fie oni na wetimi etuka etimi atena ka mu efi bebia wo e de akoka soa esa atopa hunti se waji wani so se abema no se ye fe na onfa because ono onye na aju so obehwa akola no nti no ese wa na oyeden oba no ese ono aye ejuma na odi hwa akola no esre o ma o mu sia mema wo social media unnim be ma no wo babia sebi ukona okoda ne nchen na oye obibia wo de fa he emema no so amusi ama wo social media no enti mo yemu hihye mo se oba no beda me nchen na ade bechi na menyane no no onsori a ede na mekwa akoka kire na wofo unnim na wofo babia nso unnim obia ede
na obeka asembe na obeka nti yenhwe yie na besra mu nim no obebia na omo aye nim omokora no nyanyomu ni na obi a minim wo bebia me na okasa ofo nso na okasa mimbe ofie na poa na midim ge na mekọ me boy ho ene wonne certificate na open no ene odi ama we die certificate kama na odi ama ye fa asemu entu ye hofo enye obi a na obehu no wo social media na se obi be introduce wa ama obi na ne na kasa chufu na ukoya na odwem eya mon kata so kakra na de bia me ne be ma yese me ne be ma yese na ados dodo aba aha ena me de mo ebesi na me ka osa aha edusa emergency Ghana TV eso subscribe na like na for comment eba comment section no na share so enfama afufo mami esi ns. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.